ساڵانە سەروی 100 ملیار دولار داهات عێراقێنە سەداسی یا عێراقیان بێکار و خەباتن ji 40 ملیۆن عێراقیان 10 ملیۆن عێراقی li jêr hêla hejariyê dane. Ji rûyê gendaliyê Iraq dirêzbenda sêyan e li ser astê hemû welatên cîhanê gendal û distê dane. Serwet û samanên Iraqeke dewlemend ber bi kîve diçin. Ji axiftina Serokweziran Mesrûr Barzanî dest pê dikem dema duh gotî Iraq welatekê dewlemend e. Lê mixabin îdareyeke başa dahatan nahête kirin. Çawa dikarin vê rastiya teal biguherin çi bihête kirin baş e? Ji Xalid Ehmed Doskî ji rovekarê siyasî dipirsim hêjaya Xalid gelek bi xêr hatiye Kurdistan 24. Ji Iraqeke dirêzbenda sêyan li ser astê cîhaniyê bû gendaliyê dipirsim. Dahatê wê çi ye gelo? gelek spas İman Xan heqet guman tê danîne ku layanên şîeger layanên desthilatdarin Iraqê da û mawê çûyî da hiç gumanek tê danîne ku rêyê xizmetguzarî û îdarekirina dewletê da peydakirina dadiyê û yeksaniyê serkeftî nebûne. Guman çendêdanîne we cadda Iraqê we jîn û jiyar û ew datayê raporta we da hatîn amaje ne ku neşayne wekî pêtivî mifaş serwet û saman û Iraqa niya ku hatiye avakirin ser binemayekê demokrasî wekhevî îdare pê bidin. Ev ji vedgerîtin bû çend egereka. Egerekê eger ji rûyê fikrî û felsefî werbigirîn renget ayînê şîe geriyê da xweşguzaranî û xizmetkirina xelkî û peydakirina dadî û yeksaniyê renge armanca wan nebîtin. Yani plan û bername bû hindê nebîtin ku jîn û jiyara xelkekî xweş bikin. Berûva jî ji rûyê eqaîdî ve belkê erkê xwe bizanin ku jan û nexweşî û beynetê nav xelkî da belav bikin û pitirtir lê bikin bû hindê lezêl derketina İmamê Mehdî bikin ev e. Ev e şilayekî ve şilayekî dîtir veke ji rûyê siyasî ve sehkeyînê layanê şîeger beşekin ji şûreşa İslamiya ku ew danin çarçovê wê çarçovê Iraqê mezintir û berfirehtir û wêvetirê ye. Xizmetkirina şûreşê li pêşiya xizmetkirina welat û xelkî têtin. Lewma jî hemî imkanat û şiyan û hêzên xwe arasta dikin bo xizmetkirina şûreşê li ser hesab û kîstê welat û xelkî. Ev e şilayekî dîtir ve egem sehkeyne ev rastiye heye. Yê ku baca giran didet xelkê Iraqê ye. Aya ev Iraqa hûsa bêserûber û ew qas gendelî tê da û salane bi milyara dolara kes nizanît kîve çûn. Hêj jî xizmetguzariyên destpêkî cada û ban nînin. Navçeya keska Bexdayê tayrêt seyarêt mirovî tê da asay dibin. Aya kes nîne bipirsît, kes nîne kîve, kes nîne rêgiriyê lê biket? Guman tê danîne xelkê Iraqê exîrê desalata van milîşiyatan e we helbijartinê çûyî ke komisyon şiya şêwekê elektronî prosa dengdanê rêk bêxîtin ta radeyekê baş siza van layana şilayê xelkî ve hate dan we xelek evrûke gelek bîreweriya helkefta da derbirîniş îrada xwe kiriye çi meselê demokrasî da çi rijiyana ser caddê da raperîna tişrîn da we gelek qonaxê dîtir jî da evrûke xelkek exîrî destê evan grupan e we yarî jîn û jiyar û çarenivîsê xelkî tête kirin. Evrûke şeqama Iraqê helbet ta radeyekê zor neraziye ji evê îdarekirina henê we layanê şîe ji vê çenda henê tirsin ku beref helbijartinek dîtir ve biçin ve xelek derfet hebîtin siza wan bidetin. Lewma jî hejarkirin û tapeserkirin û
کورکرنا خلکی او امراض کی دزانن بو هنده کنترول خلکی بکن و بو امراض خود سیاسی و ریخستنیت خو آراسته بکن تنه درگه جیار توی چنده دا بهلن که تو بشک بیشوه منظومه هنه یا عقائدی یا دینی بدیتنا من افریقا خلک عراق ایدی گشتی آسته که هشیاریه کو دیتنا من هلبجارتن بیتن داد عراق دا کو هندک لاین پیداگیریت کن کو به هلبجارتن کا پیش وقت بیتن اول درگاه بیتن بو گهرین کا برفرهت عراق دا و کابینانیا محمد شیع سودانی جی اف پنگاو تاوتین باره هندک خدمت گزاری هندک جهادا بیا مطرسیه کل سروان دایانا و کار سر هندید کن هندک لانه چارچوبه همه هنگیج دترسن گلک جبرکو ایدی اف جمهوریه اف شعبیتا سودانیا کل جاده چه بوی دخوازن ویجی کب بکن برنگه که جرنگه کان سودانی نچار بکن بلکی جپوست خوشی واز بینیتن در بکویتن لی هجای دوسکی یا پرسیار اوه عراق که کو اقلیت و اجندای مذهبی کار پیتی تکرن جروی سیاسی و آبوری و کردستان چاو دشتن خوشوه اقلیت بپارزید خوشوان پلانگیرین که بپاری لدجی سرکوت کرن بچو کرن قواره هرما کردستان کار دکن خوب بپارزید هلبت اف اجندا شورش اسلامی سرپش کتوی و نیت و خاص تاوی اوه کو هرما کردستان جی و بگریتن پلانت خو استراتیجی دا اوان چاول هنده کو هرم جی بیتا بشکش و منظومه هنه نبو هنده کو اف آرامی و آودانی و پیگوژیان و خوشگذرانی الهرم های بردام بید بلکو برواجی بو بیدن کرن و راوستاندن اوه پروسا هنه الهرم کردستانه بو هنده براوردیاویل نه تکرن برانبر دورین دیترت عراق دا بلکو ویریجی بیتا بشکش اجندایت گروپت میلیشیاوی و ببنه مطرسیه که سر آسایشا نتوایی عراق و هرم و حتی جهانی جی هرما کردستان مخابنی ده بجین که هندک کساتی و لاین بخوب در فد دیتیه که بچند بو دزوینان دزکفتن حزبی و شخصی السر حسابا ازبونا کردستان و دزکفتت خلک کردستان و جواره که افریقا کردستان پیگهشتی دویتن که هرم برف باش و ببن بیتنا من اوجی در فتک زورا باشه بخوراگریا بله پیشتر جناب سر گوتبو قد سازانه لسر قواره دستوری هرما کردستان ناکی نممکنه ریکی بدین دیسا دکتاتوریت حکمرانی العراق بکد دوی دمه دا پلانا آرمانجا کار لسرد کن قواره استاتوی هرما کردستان نمینید یا پرسیار اوه ورا قواره نما دست کفت چه نبوان لعنین که حول دادن قواره نمینیدن ده چه که بیده دسته واه آیا بنمان قواره هرما کردستان عراق اقدمینید؟ هلبت دب زلیلیه اگر هندک دست کفتت شخصیان حزبی دست و بینن اوجی دمکینه مدیتت ازبونا 16 اکتبر دا کوان لاینا چپ دست و اینا و انجام لسر روشا خلک کرکی که و دورن ماده 140 چپ بیه و چه گهشتیه بردامیا اوی نهجه هنه سر هرما کردستان بحقت سر ناگریتن جاره و خلک کردستان جی پشت سرکرداتی سیاسی پارتی و حکومت هرما کردستان راوستیا و برخودان کرد وی ماوی دریج دا تحمل همی مینت که و نداریه که کرد بو هنده دستبرداری اراده و آزادی و دستکفتت خونه بیتن لو ماجی در فتک زرینه که افریقا خلک کردستان هلسانگانده نکانی بو همی هزولاین سیاسی بکتند و ام برف هل بجارتنک و بچین الهرما کردستان کو انجام توی نه دست نحزت هرما کردستان دابن بلکه دست خلک کردستان دابن بو هنده
خارطه کانی هرما کردستان چه ببیتن کو رنگ ودانا خواست و اراده خلک کردستان بیتن دیتنا من پیلان گلک مازن سر هرما کردستان هبویه و چک آبوری خلک ما پی ایشاندیه لی خوراگیری و تکمهیه برنامه حکومت هرما کردستان و راوستیانا سر همی جمکت جدا جدا کو پروسه چاکسازی هرم دست بکری شیان خول بر اوه فشار تنه بگیرین و هرم بگهین کناره کی کو ام چاورین افریقا بزگینی خوش انجمن وزیران بو خلک کردستان بدر کوید و هلبت او صدا هلویست حکومت هرما کردستان و بیان مکتب سیاسی پارتی دورهل خوی نیو دولتی و مروایتی و دیموکراسی هبویه کو ایدی هرما کردستان و نکند و دوره دا برفپاش و بچیت و اجندا و دست رش آزادی و تک بدن هجای دوسکی گل کس هنه دبیجن چو وقت وکینو که کردستان بهیس نبویه آیا خالا بهیزا کردان یانجی کارتا فشاره کردان دوی عراق بسرو برده بکار بینید با مصلحتا خو چیه دوی دمیده؟ افشار تنه اگر بینش لایکی دیتر و سحکنه هرما کردستان شد مفایله ور بگریتن و گلک ولات چارچوه آبلوقا آبوری دا شیاین اعتماد پتر سر خواه بکن و سر دهات نافخویی بکن و برف سکتر دیترت آبوری و بچن حکومت هر کردستان دوی باریج دا پلان و برنامه و پنگاوت باش هبینه بو وجاندنا سکترین دیترین آبوری نبتن اعتماد سر پترول یانجی او پارکوش بغدا بیتن و هرما کردستان بحقیقت ولاتک و آخکا گلک زنگینه شیان دایا گشک گلک بوارین آبوری دا بهتر دانان بونده و دهاتی دا ام نکوینه جیر اوان فشارت هنه دا اگر اراده که سیاسی ها اگرتی همی هزولان سیاسی هرمه هبیتن و پشت خلق خو و پشت حکومت هرمه و دستکفت شهیدت خوابن بدیتنا من هرما کردستان ناکویتت بنوان فشارت آبوری دا و دیچیان دا بیتن صانهیش درباز ببن خوشبختانه از بیجم که حکمت هرما کردستان سرارای او لکداری و او هلویست جدایت هندک لاینت بجدار تناف حکومت دا کو مخابنی چون بینه بشک هندک پروژه کو آرمان جوان لیدان و ضعیف کرنا حکومت هرما کردستان و ارگان تویت حکمرانی بیا لی خوراگیری خلکی و وکی بیج استراتیجیت حکومت هرما کردستان و سروک حکومت هرما کردستان مباری مازن به هیئت دربازی کنار آرام کرد. دوی هیوی و امیده هجای خالد احمد دوسکی شروع فکر سیاسی جدهو که تو هر هبی.